Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 17 август 2025 жыл Ош Муна базарындабыз. Бұл видеобузда буюрса ушул аралаш муналар болот. Алдыбыздан чыкканын сенасы жазылгандарды чегеден буюрса тартып чыгарабыз. Лайктардан басып болду öğretini бизге катталып болуңуздар. Avante 3 2001 экен жылы. 1.5 объем. 280 миңде, телефон номерлери 502 45 90 37. Механика. Ава. Байкажы деп жазсаң чыгат. Байкажы деп. Ford. 2004 жылы. 1.8 объем, 7.8 расход. Бағасы 220 миң. Телефон номерлер 71 менен 75 85 95 екен. Бәха сүйшілер бар ба? Бұрық бұның басы жазылып тұр. Шығарып көреді 2010 екен. 44 объем. Telefon номерлер. Қызық болса çalыңыздар. Fit'ti görüңүздөрчү. Басы 330 bu, 350 bu? 330. 30 eкен, ha? 2001 eкен жылы. 1.3 объем, 5.6 расход, телефон номерлер. Қанша жақын екен? Россия номерді. 300 га, ha? Oldu ki pazarınız versin. Kia bu kança olup kaldı? 2019 eken 2 объем 10 расход, telefon номерлер 550 менен 0550 77 42 74. Bağız kança eкен aka? 14 kemi var. 14 kemi var. Bu kapiyat mı K3 mü? Kapiyat. Nal Автомат 2007 eкен, 3 объем, $8.000, telefon номері 54 менен 50 07 70. Кейинки Toyota Corolla Caution'da bul 650 mingdi. 2005 yılı 1.6 объем 7.8 расход, telefon номерлери 59061 0080 eкен. Автомат коробка. Corolla. Кейинки Lexus'un bası жазылды екен. Lexus RX 330. Türkiye'li bırak bası жазылып тұр, ha? Tartıp oraya 330'luk 2004 yılı 52 milyon 072 500 деген. Toyota, bunun bası жазылды екен, ha? Гибридкен 2012 1.8 объем 5.6 расход, telefon номерлери 55 менен 77 66 60 $12.000 дейді. Bunun bası $10.300 deydi. Avante 2017, telefon номерлери 703 менен 300 857 деген.